Mizo mipui zazel somriatin in thanpui lo tura ZPM sarkar se an du ni in ZPM Southern Headquarters lunglei President Pilal Rinpui in asoi. ZPM Southern Headquarters lunglei President Pilal Rinpui hian thole ni atangkhan lunglei East Assembly biale South Tuipui Block-II huam chung khoshang shangat lo a heng khwa te hian thu soin Pirinpui chuan Mizo mipui zazel somriat te chuan in thanpui lo tura ZPM sarkar se an du ni na soya Mizorama change siam turin leader thale rintlak pulal duama an nei thu soin ZPM din chan chu Mizorama kalphung thar mipui sarkar siamani thule rorel na dik siama mason na kong dik zo tura mipui kai shwai chu an tumani thu asoi Pilal Rinpui chuan Mizorama system thar siama change nei tumin nasatakin ZPM in ma ala tia soya heng an thil tum ti hloting tur hian leader thale rintlak pulal duama an nei ti an hriat awang hian mipui in ZPM in sarkar na asiam hun hi an ngak lel toni na soya an thil tum sang sang zinga ama sabera an da chu ramro rel na apathian ram tun din ani ti soin Zorama politics kheldan thiang hlim lan tira mipui teril rusiam dik chu an tum tlat ani ti ani thu asoya tuna po chimlama ZPM unit enge moza te chuan in thanpui lo tura tu po candidate ni se ti buayan tum lo thu le candidate te an theng to ka tanpuya sum le pai po atam theng ber unit ten thok chuak turin ma an lamek ti asoibok asoi zel na ZPM Southern Headquarters President chuan Mizoram mipui zazel somrukvel chu agriculture and allied sector in ngat anlani awangin ZPM chuan kutna thoktu temason na ngai poimo bera anei don ti asoya chumiatan chuan sustainable development and reform policy shang agriculture animal husbandry sericulture horticulture le environment te an duan thu soya abultran nan lo nei tu ten so thing an chin chu kg khatcheng somnga le an tum thu soin pulal du ma anga mitai ma le thluak tha ram shwai tu an nei huna zorama mi hausa le re thei in ka razau to lawang ti asoibok Pilal Rinpui hian Tuipui di Darzo South Van Lai Phai Mualian Pui Lungpui Tlang Lungleng South Leite le Lungpui Zol te tloa mithar somnga lom lut ti an party thu chhoina tar langa lom lo zinga hian South Van Lai Phai khwa Congress VC member le Congress block secretary din hunchel lai mek ni bok ba ka Congress atang vekin South Van Lai Phai Congress unit treasurer chel lai mek le MNYF unit vice president din hunchel lai mek te po antel nia soin Lungleng South unit thar thatak apian thu an tar lang bokani